Kat ba dangjan ke election sitang samai banjit bujli thamai yo nong mi khmat shakaying dorbar thawain ke lok sabha na Shillong parliamentary constituency la yu I ke jingnang yai kiu state jong ka party NPP ka bajan haman lagi jingyalang ki pajba ki tuoj ban shimbanta ha ki jingyalang ba pher bat khamtam ka jingnang wan penyeso jong ki nong yalam ki dekhot bat ki nong kershan na ki wei pat ki party kaba kani kalanang ai mensim shushu ya ka party bat khamtam yu kertong u Dr. DRL Nonglain. Ha kajingilang pajba banyalap election sitang samoi kabalalong ha ka arp santrik unaitung arajar arpun riu ha amlaram West Giant Hills District ka NPP kala pediang penrung dekhot ya saungut ki he nongyalam ka VPP bat uwei pat uhe na ka UDP namar kitei ki bala syak pediang kum ki dekhot thamai sya ka ying jong ka NPP kim kwa shu bandang don jingyadei bat ki party baki don rengkat bat ki daw babon jain. Unile wipu wi geding yang wipu macam umakam wipu am usnya mau ye utayo hexna macam wipu say NPP klaim demeling yo klik dok yang gerai te to ulun no sumir jo tip ungat suwi macam like NPP katu siap sini pediang urom yo ulun no yang gerai. Last but not the least, so we urat pak yang ini, ujuk kertema na UDP, ute to usket yang gerai, umadon pop buam siap hari ini. Kesini gokro yang kam advisor yang gerai, uji uja kat ini pai nak bentar ke parti yang ini. I dem uji sautu, pergi ke sarkar atau welen, iwan kercani de maya. Wadayoy untuk ke parti tip ko pai igup chiliang isem chiliang hijing stop. Yo jengaya kani ke NPP to wetimit ke yei kiwa kian di wadoy kiwa lu kata kata bel. Yak terkani we kita kiwa hajram. Tada pajengaya ka desnya sugala dia kelami baru asikatu dia layuti wadia boleh gerpang ayo deputy chief minister uba emburam wadano ketika bor ketika kor nagaliang yang ikam tirai buam wada yalam nga nagaliang yang nga ideu yo kelam kejak kelam nga siang wenne desni siang men ha kamsena waden nga gani lemah tempha yang nga kada gamta gani lemah to ba lai jingai ba gani lemah untuk kelema ukut ke dekat rendah ya. Tok kani kelema tok dibenta kani ke parti NPP disembal yang kekot. Tok kani kelema mangga tok wado kawi apa mekalia ke India tok detimit giga. Apa mekalia kaji kata ke wasencar ini apa mekalia yang ini. Tok kelema yang ke NPP hei sembal yang kekot. Hakikot Hakikot. Ini dulu lomba ulang siap ke parti itu ini orang. Kampang itu Ustarba lagi BBP lepsiau. Ustarba yang UDP lembang kat ngeting dong lima. Kecil lepsiau lang yang di manggo to piman sket urus na kita kalau wae wae kan. Ngakan mo yang orang kam sangawi imam kami wan mal paiba ini hai kita tu kebendo ini teman sikit itu hai pesawat tu jalan. Tak boleh sibuk ni orang